राज्यात सध्या ओडीपी विशयावयल्यान मायकल लोबो आणि विश्वजीत राणे हांचे बरेच पेटला। राज्यात सरकार भाजपाचेच आसा। मुखेल नगर नियोजकानूच सध्याची ओडीपी तयार केल्या, म्हणटकर ती रद्द करप योग्य नाही। नगर नियोजन मंत्री बदललो म्हण ओडीपी बदलप ह्या निर्णयाक लागून खूप जाण संकष्टात सापडल्यात म्हण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो उलयला। जाल्यार विश्वजीत राणे म्हणटा सनदाच्या नावान कोणूय कितेंय सांगता, लोकांची दिशाभूल करता। RDXGOA खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। की न्यू सरकार येयलो, आदल्या सरकाराच्या मंत्र्यान जो टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर असता तो खंयचो प्लॅन करता, तो नवो सरकार जो येता तेचो मंत्री येवन तो म्हणटा हो प्लॅन सारको ना। आणि अशे सगळे लोक चिंतीत रावता की बाबा प्लॅन कोणी केल्लो। स्टेटमेंट सगळे मिनिस्टर दिता, प्रेस कॉन्फरन्सीस मिनिस्टर दिता आणि सांगता हो प्लॅन रॉंग। सो हो प्लॅन कोणी केल्लो? हे सेम चीफ टाउन प्लॅनर न्हू जे आयज आहा ते काल आसले, जे 10 वर्सां पयलीं आसले, जे 5 वर्सां पयलीं आसले। सो हिंगा सायन कोणी मारल्या? तेणीच केल्या। जो चीफ टाउन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या, जो प्लॅनिंग असिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या, मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या। हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना। whom are they trying to fool? Or is there some other ulterior motive behind it? Or there is some thing to say that I am in control? If you are in control, don't put people in trouble. लोकांनी जो तर सनद फारीक केले, इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी त्यांची सनद रिवोक करता अशें म्हणून तोंडाक सांगला, अजूनही बरोवन घालूंक ना। वी विल टेक देम टू कोर्ट, वी विल टेक that member secretary to court. If somebody's sanad is getting revoked, आमच्या लोकलाची, I will tell the local you file it in court. I will spend the money for that because this cannot be done. See, हांव मिनिस्टराकूच परत मागता की तेणे हे चिंतचे म्हणून की बाबा तू तुजेच चिंती नाका, और तू आनी कितें जर तर चिंतता जाल्यार तुजे अवश्य कितें बरें पळय तितलें जावनी तुजें, पूण तू लोकांचे रॉंग चिंती नाका। कितें बरें तें? People who are involved in illegalities, whoever they are, action will be taken against those people. We will not allow the conversion of tenanted land. At least me, as long as I am town planning minister, no conversion of tenanted land, no conversion of non-development slopes, no conversion of khazan lands, no conversion and filling up of fields, except if it is an extraordinary government project and other things, we will allow such permission. As today's meeting, we had a brief discussion initially of basically the ODP that are suspended. I think today some people were just trying to misguide the people of the state of Goa that the sanads that are already issued will be withdrawn. We did not say any such thing. The order says that now if anybody goes till the suspension is removed, fresh sanad should not be given. That's all is a request, a suggestion that this thing, a letter that has been sent from our department to the revenue department to request them. Now, as far as by in another 1 week's time, I think we'll be able to finalize. The team is working very hard under the CTP, and the team members, all of them are trying their best to see that all the illegalities and all these other things are removed from the Karangut, Kandolim, Nagoa and all these ODPs